what science is and how and why it works. بیش از 7000 ماده‌های خیمیایی جدا می‌شوند هر باره که یک سیگار می‌کشید. جای حیرت نیست که سیگارکشی یکی از سبب‌های اساسی مرگ بروقتی در تمام دنیا است. در دنیا بیش از 1.3 میلیارد سیگارکشی فعال هست. چی می‌شود اگر یکی از آنها سیگارکشی را بس کند؟ در دوام 20 دقیقه فشار شما معتدل و تپش دل خوب می‌شود. نیکوتین ماده‌های ادرنالین و نورادرنالین را آزاد می‌کند که تپش دل را تیز و رگ‌های خون را تنگ می‌کنند. از همین سبب سیگارکشان خنک می‌خورند. انا اکنون دست و پای شما حرارت معتدل را می‌گیرد. 2 ساعت پس از نورسایی نیکوتین با عوض تبتون برآورده می‌شود. همچنین با خواب‌آلودی و حتی ویرانشوی تقویم خوابتون. این از آن سبب است که نیکوتین بالا میبرد برآورش دوپامین را در مغز سر شما و هنگامی که نیکوتین یک بار نمیرسد بدن شما چنین جواب میدهد. پس از 8 ساعتی بس کردن سیگارکشی بدنتان از گاز غبار تازه میشود و درجه کیسلرود در خون بلند میشود تا درجه معتدلی. گاز غباری با کیسلرود در خون مبارزه میبرند برای یکجایشوی با گموگلوبین و این وزنینی میآورد به نظام دل و رگ‌ها. به ماده‌های بیرونه برای کیسلرود جای بسیارتر میماند، ولی در سیگارکشی با تجربه تاثیر گاز غباری به انکشاف ماده‌های سرخ میآورد که در نتیجه خون قبض میشود و احتمالیت فشار بلند خون و پیدا شدن ترومب‌ها میگردند. بعد از 24 ساعت چه خیلی عجیب نتواد سولفا زیادتر می شود و با این واسطه بدن کوشش می کند که زهرهای در ششبوده را خارج کند. در همان مهلت 24 ساعت احتمال رشد ارتریای کرونری دل پست می شود. پس از 48 ساعت وقتی که نیکوتین و دیگر زهرهای تقسیم شده او بیرون شدند رشته های آخری نروی برقرار شوی شروع می کنند. смола ва дигар заҳрҳо дар узви ҳиссиёт таъсир мерасонанд бо паст кардани он. анакнун онҳо ҳиссиёти худро барқарор мекунанд ва авқот ба маззатар метовад. лекин дар аксарияти сигаркашони бо таҷриба ҳиссиёти маззаро барқарор кардан ғайриимкон аст. 72 соат шикаст ё ломка дар ҳадди аксар мерасад. дарди сар, дилбеҳузурӣ, шикамдардӣ, парешонҳолӣ ва депрессия ки дар вобастагӣ аз дигар маводҳо низ пайдо мешаванд, аз он ҷумла аз кофеин. лек пас аз ин сахттаринаш паси сар шуд. пас аз як моҳ хавфи рушди бемории шакли дуюми қанд, саратон ва бемории дил то ҳадди имкон паст мешаванд. дар давоми аз 3 то 9 моҳ дар шуш миҷҷаҳои захмишуда барқарор мешаванд ки чангу ғуборро тоза мекунанд. дар натиҷа сулфакунӣ ва нафаскашии мушкилатон гум мешаванд. тақрибан пас аз 1 сол хавфи рушди бемориҳои дил дар натиҷаи равғангирии захми девор 2 баробар паст мешавад. пас аз 10 сол хавфи мубталои саратони шуш 2 маротиба пасттар мешавад нисбати онҳое ки ранги пештара сигор мекашанд. пас аз 15 сол бошад хавфи бемории дил то дараҷае паст мешавад ки гӯё шумо ягон бор сигор намекашидед. албатта ин ахборот охирон нест. барқароршавии организм аз ҳаҷми сигори дар як рӯз ва дар як сол кашидатон вобаста аст. мутаассифона дар шуш ҳамавақт имконияти тағйирёбӣ барқарорнашаванда мавҷуд аст ё сатҳи баланди қабулкунии касалиҳои гуногун. партофтани кашидани сигор осон нест, вале фоидааш нисбат ба нороҳатӣ зиёдтар аст. албатта роҳи беҳтарини гурехтан аз ин умуман сар накардани сигоркашӣ аст.